kuzimwaga. Baba mwaka tunasema tunakuja, kama tunawahi tulikuwa tukisaka, saka ni kuwa tulikuwa tukisaka, na sasa tunapata tunakuja kuzimwaga, mwaga. Sherehe katika tukimwaga, pesa tutakuja kuzimwaga, tiktok Facebook tukutukumbani, YouTube tunaweza tukalauta, leo tunakuja kukuwa, tunakuja kuzimwaga, tunakuja kuziwasha, leo tunakuja kukumwaga, tunakuja kuzimwaga, tunakuja kuzimwaga, tunakuja kuzimwaga, leo tunakuja kukumwaga, tunakuja kuzimwaga, tunakuja kuzimwaga. Ili kujiachia ulimwengu, karibu watu wa Mungu sasa hivi.